Article 5 aro sijak tongo. Peaceful assemble ne aro sijak tongo. Abon bagino noro kuno kisu wana jangnai krai dogan ready income khaidi abo kaisa one wallness jeta future wall sara prithibini borok ni naharmung je prithibino tebo develop khaitlang thanani a jaga singtangi discriminate ding tongnai sing tibrasa tangai a jaga sing khai buini ko aro klairek na nangnai ha gari joton kai thangka singkha aro gari ni ongkhor rekha ba dagar khiklai rekha tamo hima ko ga jaga singbo bogai baksan kaima thanai abono sini naharmung sing joto tibrasa thanjana nangnai siakai sina nangnai te Dr. Biswajit Debroma Hasani Kuriwo Bazar Hati Renai Rok Nutir Sejama Bagai Kirizak Tongmano Nugui Bo Talawo Paye Malemani Pore Koktama Tumnanya Saka Chini Tibrasa Hasani Kuriwo Bazar Hati Rit Tonai Rok Ta Kiriti Sing Kirinani Kogya Jung Nangka O Hasani Kuri Bazar Tebse Bazar Bangrudi Tebse Thai Kotor Senamui Bazar Kotor Senamdi Hini Bo Chini Lukurongno Saka Bo Tebo Chini Borok Tibrasa Roka Tebusu Ukulgu Kalai Tong Senai Chini Boroka Tebusu Bunishu Tolawo Tong Tong Senai Hini Bo Samani Pore Joto Tibrasa Rongno Thancha Ungdi Thancha Kai Tongdi Hini Saka Tamoni Hinkai Thancha no Chini Fan Tai Dr. Biswajit Saka Je Tibrasa Sijak Nujak Tongai Rok Kamini Hatai Hachuk Kurigo Tongnai Sianuge Tibrasa Rongno Thangai Kisa Bujugiba Di Shiridi Siano Shiridi Hini Bo Bongni Thani Kok Kacharmung Rekha Hinkai Khnanya Di Omang Piliwo Dr. Biswajit Debroma Tamo Kok Saka Tabo nang bazar khaitani ongkhor thani ba bazar khaitani ni naro kuno arrest ungjangnai kuno kok krei ba no ultal gotar je khaifan no arrest khairi phano abo easily no aron hoite jeng protection ni tuimano inge je jaga nang je tini o bazar khaitani nang tini o maika notification rohaka oro sini law tongo je United Nations Universal Human Rights Commission Universal Declaration of Human Rights Commission Article 23 o sijak tongo protection and prevention against unemployment preventing and creation job employment generation program sing o jaga o teisa article 20 o nangnai di Universal Declaration of Human Rights aro clear kai sijagai tongo public interest bo forest ungthong ba nini jut ungthong ba khas ungthong hasaka ni je kono jaga no abo public je a jaga ni a area ni especially je locomotive je a area je borok tongnai rongni borongni unemployment ba bongni interest bongni hamkrai ni bagai nini jut jaga phanche maya khanai a jaga forest eba khas tamoba forest eba khas tamoba aro clear kai sijak tongo ta kaisa kok a khaitani kuno society ba kuno organization ba police no torture khai Universal Declaration of Human Rights Commission ni article 2 number sijagai tongo human rights totally violation abo human right violation aboni bagai National Human Rights Commission ni thani jeng seimano case khaimano file khlaimano action najagai mano abo clear